mu rukiko rwitabira byo kwerinda Minisita Aragire Brigadier Peter Nabasa, Captain Rogers Karamagi, owabira umuhwezi wa RDC Abwahoima, omwami Mayuko Muramira Cyakashari, Aston Muhwezi hamwe na William Ndahuragafayo okubakwatwa. Wano kapteni tujja kwata washimako generali wano Jendo mutekaye tujja tewali ali wagulu amateeka twenga tumatima n'iki RDC ndoza amanya ko nagawandika baruwa nawandika akiya unyinga n'ibyo bagamungarira ubugitira kaye. Ogu hayongire yagira ngo abasirikare ba UPDF hamwe na nabo abarukuma abakore bitongere by'abantu bashemerire kubana bihwaho ebikwato abo kugira ngo aba bakatebwa hamwanyogu okuzibira bakama bago okugarakamu abamajya bari muno majege nyini security abaine mundu abaine usare ababona badisaminga bajeke usare bajeke mundu bajeke byambaro abantu barukurenga 15 nibari mbagaruko mwanyogu kandi ubwahati bakampingira harunye na Full Gospel Church obategerize ekiragiro ekirabagarro mu itakari yabo kandi muri ngo nugumwe Minister Garkire yashobora oku President Museveni yashobora ngutariho umuntu oshimiye kuba nayiho mu itakari. Dr. Muyanja hagambira aba ngo bagarucyo mu itakari yabo kandi bino bushoborozi okugira ngo engenderwaho yihanga ne bahereza. Order ya command in chief yo ikakuta Museveni. Order for command in chief. Deploy leta abajasi. Actually bambarabeti buri mu butono yenda agenda mu nyumba ye mu bamugoba. Bamwe umbabire bihirwa mu itakeri hino kubagambere ahanshongeji. Akaitaba kuru. Killing children and older people. Nazaga mete zinashangiye hudi umwana mutkabari tumuntumbo bakamko. These children, they are about to go to school and do whatever they must do. Kuitaba mukaba. To kill all these people. Ejikubaza tuantu bashobora mu mutarara amataka. Merese wabana mubeko ngomba. Gaito. Ngomba ekyakabiri. Mirariyo. Numutereze security. Omiwa ubwo kushima chopoko yawa kawada burukanya muntu yarigire mu haru mwente zo musirikare. Sanyu senyo mukama bongero mugisa. Efensana bongo meriri mugisa. Abona nyo. Genero shalamba taramego. Twala benaku. Givita lin. Ebisama yangu bismini sama nanya mukama bongero mugisa. Omugambaho na Aston Muhwezi omwe ombi Minister Aragire ngo bakwatwe ashoborire ngo enshonga zitakeri zikiryo mukoti kandi ba Minister akija nabo ngo na confirming ngo bakaba ryo mu itakagito atine verification yon atine investigation zone zakozire. It is unfortunate for a minister to do that, yet the matter is in court. After all, matter where na no mu court. The matter now that is in court, Minister Kabira takutamparinga nayo. Minister Sam Muyanja hayongere yashobora ngo abakwerinda bakorogana na abantu abatari kwetegerezebwa okutuntuza abahantu ahamyanya yabo. The danger owiti tukirukayo amatungo gitu gariyaho tine kikugare tegakure gariyaho tigina kureverwa, so institutions ezitushirire nka police nka RDC bona bakona vinjiri na minister, they are not helping us. Okubingwa kw'abantu omumataka gabo muihanga kutwire kuryo kwa higuru kandi government hemazire myaka mingi kwenda kucendeza eki konkana kake hakarukorwaho. Gashakwa gadasaba abwa Tayari West.